everyone! Naimbag nga oras yumanan, pakaragsakak launay ti kaadtayo amang tartarabaya kanayon kadagiti drama tayo, abiyag ti tao ken manang biyanang. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cub sa Trusita, saan naapod no nagan tintay drama. Ngam sakbay na, hello man pa'y kini Alcatlino Mayas, Lolit Ating, kani Orlando Jr. Arnedo, kanaminan akakadwana dita Spain. Kastimanti ko na ni Cub sa Trusita. Dear manang biyanang, simple la kapadasan da ito ipadramak ken kangam sana mapukaw iti memoryak. Adang amin ugali ajak masapulan ti asawak, banag adandani na kay libsungak. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Masapo lang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damarili na. Uwan bakit? Di mayata kakaaruba tayon ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't la dito Napimpintas la ija ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni ija kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak Sorry manong. na kayo kanit jay kabarbaro nga agam-abang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinamin saan nga kalman. Diyak lang pagarop. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kakadipay, ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga ron, ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawam, ading. Ha? Ay, wen, siyak gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo, ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, manong. Wow! Patinagan mo, nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agid na maturog tan. Maturukan, sumaruno ak nga maturog no madamdama. Hapay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ag sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak, nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan! Madamdama akton! Ne, napintasak mat gayam nga agpaiso. Karo siguro no malinisan nga permito'y rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Dato'y matak, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat-mat ko. Kan uray dato'y subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko Ay, takman kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Ta sigurado nga adumanan ti pasayeros. Oh, mangan kamot na. Adda ka dito sa angon ti panganan nga sumanarming ka manan. Kita ak nga ro dato kiday ko numayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tila raramida. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat
Pinukisak lang mata na po school nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ma. Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni Masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ipanagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data manong Peter. Wan man tani na urnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo Nadlaw mo mat gaya manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwanta niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arobayan yon. Ta damot lamisaan ken tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka mat gayam. Uwen, iso nga daklang anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na kangarod nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan angamahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero ono amang ibagbagay ti kasta, ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga na nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam di asawa kat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kit di dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga daman na nga napintasak. Ay, inak man kay dagdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. ay, nabanuga ka nagpasada. Nasakit ti sikat kan bukot. Aywan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindang bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, kapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak tititad na no kwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabality style na. Mapanak man langan itaro ba yan? Agpalami isak basit. Ni, sino dahi di agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tamadong. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar natin kinasiksik. Ngamdya asawak. Kasla hanak nga makit kita.
Imbag pa iti daduma, tay bagada nga napintasak. Ngam ni store nga asawak, jak pulos mangagdata kanya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta sa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay, amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao, ta ma-appreciate dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko, apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Isu nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalav. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakes ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas dyan ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununag na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kanayon, Inal daw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka di dahil abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, unmat. Sayang ti kinapintas dahil a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun Kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na Nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog-tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti abok singera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Aya. May mayat man no, paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok, bagay mo, tatalagaan na pintas ka. Thank you, Amang Peter. Aywan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't, Maray. Oh, bagbagay mo tabuok mo, Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Ay, wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, konak no nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan nak tupay. Anya? Imposible mo't dayta, Maray. Asawa na ka, uyawan na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti daddo mga babae ta ma-appreciate na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, Mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, Mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga sawa matlangan ni Bayaw, Elmo nanang.
Usto ang arod. Sino ti asawaan na nanang? Jay sigo da nobya na at taga-kabangiba nga barangay? Sino ti ibagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan na po daw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo't taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na pa'y da jay. Umay kayong tukanaw no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro Ang arteg ka no mga dya babae. Sursurando ka no pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige na nang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak iti balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo. Sinuro kak dayta. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakanyam. Ay, kat pagyamanak Apay, sana nasingpet, jay asawam? Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Amumaya tagdalos iti kuko. Ay, kasta ti trabaho kay dingam si madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngamnosag paminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan, regalo kon kaniyam. Apay narabyan ka, Rosita. Nagapgapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti gwapo nga kaaruba. Nagwapo man nga agpaysuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam gwapo lata. Sino? Ay, basta jay gwapo ita Sige ta, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay gwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan. Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudot. Makadkadlawa ko na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo dita balay ti kaaruba. Ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakay kaaruba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay dya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak, hanak nga mabutang. Pumanawak tadta, no kasati kayat mo. Agsinatan Isun tumatla nga naglami ti relasyon ta. Naumaakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Isu nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon nga Diya ka mo, amare.
Inakukos na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Jak mat nga rin makontak ti cellphone na. Jak man amboy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kasday. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anyat kayat mo asawan maray? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamwam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya maray. Ada ka matlagayam diti balay datatan. Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnuson ta ti amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ne. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Win, aklunag. Nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam ngamjak lang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano o kailangan kan katikas jay. Amom matakas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak dayjay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon me. Ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawid tanwan. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. Nukas tati kayat mo bakit? Wala. Pumanaw ta ni Jai. Simple lang nga kapadasan daytoy kunakmanen, ngam jak malipatan ta nagbali na napasat tibiyag ko dayjay apagtan. Ngam idilaang dayjay, tamani po din, nagbalin kami na naragsak nga agasawa. Aging ka nakabukal kami iti duwa nga anak. Alakastan, tuy gayam mo, Rosita. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan dayta akapadasan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagni na kada tayo amin. Manang Biyanang! Hello gagayam, manipod ka ni Kabsat Darnasan na apod managan, tintay patangatang akapadasan ita. Ngamsakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Shoutout mampay kani Grace Martinez, Criselda Ramirez, kani Mary Joy Dolnuan. Kastimanti ko na ni Kabsat Darna. Dear Manang Biyanang, istrikta ak no may papan iti apo ko. Jak kayat ado nga apo ko. Ti kayat ko kat may salang tagbalin nga apo ko, tadyak kayat tinaariwawa nga ubing. Kat isungag may sa ti anak ko ta talaga may salaang ti kayat ko ngagbalin nga anak. Iso ano mabalin, kasta kumamat iti apo ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Umadanen ti panagpas ngay mo, Lota. Wen nga rod nanang. Ay na, jak mawatan tiriknak. Excited ka madanagan. Talaga kasta. Gagangay ti kasta marikrik na. Kastoy ka di mo tiriknayo idin si kugdak nanang? Ay na. Gimatangak pa'y iday ti padaw ti panglalaki nga ubing Amin na gamit ti ubeng, aginatang ko panglalaki. Tatiam mo, lalaki ka iday, agam babae ka may. Apay, lalaki ti kayat yung anak, nanang.
Ayun ko ang babae mo timpas ngay ko. May mayat nga minti lalaki nga anak para kanyak. Ninanang mo, kasla saan da ka kay kayat ta babae ak nga anak da. Kay kayat ka, luta. Napatag ka kanyak. Ta anak ka kit nga road. Basta, lalaki ko mati kayat ko ide nga anak. Awat maaramidak. Ta babae may tinaipaay kada kami, iti amam. Amuyo nanang, upat ti plano mi nga agasawa nga agbalin nga anak. Ay saan? Ni, saan nga? An-anwam taupat nga anak. May salaeng ti kayat ko nga agbalin nga apukaw. Apay ngay, kat upat ti kayat mi nga agbalin nga anak, wano lima pay kitdi. Basta may salaeng ti kayat ko nga apukaw. Diyak kayat ti adaw nga apukaw. Di ito ngaran ti kayat kaw. No kayat yu anasaya at kayo kanyak, lota. Apay ngay ani nanang ti mangedeng iti dayta. Kadata mo tagasawa lota. Numano ti kayat tangagbaling nga anak. Awan kuman ati pakibyangan ni nanang. Wan nga rod Ang amamumot kang ti ugali ni nanang, naturay, di na kayat ti matubtub ngar. Ay, apay kanungay ati nakayat ti adu nga apo ko bakit? Diya mo Diya kundi namang, tanalpay ti abaga kitag sarsarita kami, dino. Kayat yaw amaamuan. Nuapaya diyak kayat ti adaw nga apukaw. Dinaw, lota. Apay ayan nanang. Apay ka din nanang. Diyak kayat tinangalaw nga ubeng. Diyak kayat ti agan anawa iti nawuwulwul nga ubeng. Ken kang runaan ti amin. Diyak kayat nga agrigat danto. Ha? Apay, aday pa kanyaw kadagiti anak yaw. Maipaayo amin nakasapulan da. Saan kayo mo aba nang? Ken pa-extra kalaang mat iti trabaho, dinaw. Apay, negosyanti kaya? Milyonaryo kaya? Nakarit ka nga kundi putot iti adaw. Ay, nanang. Nang, addan tupay pada marigrigat kat dandan isa nga dosena ti anak da. Isuda dagita. Di utuladon ida. Isu nga rod may saka nga anak mi ken ni tatang mau lota. Tadyak kayat ti adaw nga anak. Isu husto ti may sangagbalin nga anak yo. Numabalbalin pa'y kiti akitoray di kayo naganak. Agaman niya ngay. Masikog kamutan. Isu di yun tunayunan dayta no maipas ngay muntaw lota. Unay matikas tang aramid maun, darna bakit? Apay, aya apakibyangam, pati ti panagsikog di anak ta. Dakkel ti biyangko kadakwada, taadada iti pudirta. Data ti magpakpakan kadakwada. Ti pensyon ta ti pagtataudan ti lamlamutin da. Anyan ti kasta panagsasaom bakit? Amumit nga awan permanente a trabaho di manugang ta. Kasla iboy-boy-boy mon ti maitultulong mo kadakwada no kasta. Isu nga rod at tipidun da ti panaganak da. Ta awan na talgad at trabaho da. Hoston tamay sanga anak. Sapay upat, wano lima ti plano mi nga agbalin nga anak, tatang. Ngam kasjay mo ti bagbaga ni nanang. Paritan da kami mat nga aganak iti adu. Ay, jakman amoy ti dayjay nga inam. Sa bali, ti prinsipyo na. Pudno aya may salaang ti plano yu idi nga anak ka ni nanang, tatang. Isula ang takin plano iti dayta. Tanusyak, 5 wano 6 kumati kayat ko iti nga anak. Saan na kayat ti inam? Isungawan kabsat mo. Takas jay inam anak ko. Una yun ni nanang. Nagrabaw ti rason na. Gaputa di na kayat nga dan na ariwawa dito balay nga ubing. Paritan na kun nga agsikog iti adaw. Bakit? Inakagtrabahon. Mabadikan dito'y balay. Ay una yun ti kasta nga itsuram andreng. Adapay atiw mo a teenager. Na, Kasta mo ti pantalong dagiti agtutubaw.
Eket uray tabagbagay ko mo't bakit. Saan mo abagay? Silang akitaan. Sukatam data. Apay ayakas lang, papaubing ka, si ka Andray. Kat, apay dakas proud kakit di ko taubing tilang hato'y asawam. Kate, ubing tilangam Kate. Siyak nga asawam, bakbakitanan. Ibagadan tumanan, nga inaunaak ngumsikan. Eket, agpaubing kamot ano kayat mo bakit? Awam mo dakas na. Nay, dakita katiin into narukon. Anyat mabalintayaw no talaga nga agkuribot-buton ti kuday. Sige, mapana kong tanay, aldaway. Nagsapa ka man din na rumwar. Apay, nabaliwan ti oras ti entrada yo iti trabahom. May mayat ti masapa, tapno sa anak ama traffic. Nay, sa paum ti agawid intun maluma. Ang mga numaladaw ka manan. Masansanon ti kasta nga aramid mo. Kaslada pagtagasam. Awan mo't si kaki di mo bakit? Saan man natila pang panunutan? Sige, mapana ko. Lota bakit? Addamadlaw mo kinitatang. Anyat kaya't masawan lakay. Kasla umubing. Ha? Ubing wano agpapaubing. Wait, parehas na lang mo't Kanayon pa yun anak ka herdo. Kung dagiti kawas na. Kawas mo ti teenager dagitay. Ay wen, nadlaw kumutday talakay. Kan uray tay bag na ama pan agtrabaho. Saanan atay pasiking ti usbusarin na. Nakabadi bagmutten. Uli nga ron. Gumugwa po ni tatang Kunadamot ano gumugwapo ti asawa ka, nalaing ka nung agasikaso ti asawa na. Sa bagay, talaga si kaso ni nanang kinitatang. At dala istrikto na nung naduma. Apaya kastoy laeng ti itud mo aswildom, Andray. Ayan ti daduma. Imbang kukun bakit? Anya? Dala. Ingka nga ron agpalisan. Tamangan tayo numadamdama. Agsubliak ilay, tadama pang kugatangan. Nalipatak gamay. Kasapulak no biga dayjay iti trabaho. Kano aya malpasyo ti kontrata yu abalay. Ijakam mo bakit? Sige, tagdi ko sakbe. Tani, agatling utak. Tapno mapreskwan man ti bagay. Ay, anya matalinuto yung ama si Dan nanang. Nagbangsimot. Anya nagbangsit. Kat nakabangbang luntupay. Ay, aguray ka. Aginaw ka kadimanin, Lota. Ha? Aginaw ka manayin, kunak! Kwa. Uwang nga rod nanang. Ay, una yan. Awan pailat makatawan ti anak yaw, aginaw ka manan. 11 months na pailaan. Diyak mo nga may nagbinula nun. Diyak mo tamo nanang. Dimot ko na kamay salaang ti anak yaw. Apay ngay aninayunan yaw. Nanang. Ipadlaw yung latikin na. Ay na, mangibabain kayaw. Awan pa'y makatawin ti anak yaw, nagsikog kamanan. Kanya nga rod ngay, adaditan. Ay na, mais-estresak ka na kayaw. Natangkan ti ulo yaw. Apay, baknang kayo aya. Nakarit kayo akong di anak iti adaw. Kat saan kayo mutabaknang? Kanariwawa ti adaw nga anak. Maistresak! Umay ka man si Kadino. Apay ka din nanang. Wampay la makatawin ti anak yaw. Ngamsin iko gamanin jay anak ko. Ha? Nanang. Unay mo day tangaramid John. Ipadlaw yu lati. Ay na! Makasauak manan no kastuilaang. Inton makaanak ni Lota. Agsina kayon taon iti pagidaan. Ha? Kasya mo't ti anak ko Dinaw. Pagsasaron wamot pagsikugunain. Kimutong payan. Gapo iti kasisikog na. Saan mat nanang? Kasjay ti sigot apang magina. Di ka nagrasaw.
Ang kidi ti dengdengken nyo Imbagak lang nga rodon may salaang ti anak yaw. Ngam pinasarnuan nyo mo adagaws. Di kay agpampanunot. Bay-bay am no manot ti kayat dangag baling anak. Dure aganak day ti sa nga pulaw. Awan mabalin mo. Tasaan mo asika ti mangbiyag kadakwada. Anya saan? Kapasaray mas short ti kwartada. Pasaray umutang da kanya. Kit uray ta anak mo mate. Di mo kitulungan ay. Hay! Masurunak! Diyak kayat ti adaw nga ubeng. Nagariwawa! Diyay tupay may maysa kang apukuta. Kat marengrengak no agsangay. Diyay tantulaki di 2, wenno 3, wenno 5. Ngala, bay-bay amon. Saanin ang mabalin nga ibabawi. Masikong nga rodan. Anya maramidam nga eh. Kita mantikas ta alangam, lota. Nagkutungkan. Kas kalapimpiman. Sikukan tumot asikaw. Kastoy talaga ti panaginaw ko, nanang. Aglaladutak ka kanayon. Kanawan ganas ko amangan. Iso ako mutungak. Ngam numalpas ti inaw ko, mayat tumanan. Sinaamsan jay asawam, lota. Ha? Tapay mo ngay. Wala, tadi nakapay kasyan. Sinikugan na kamanay. Gagangay na Agasawa kami nga ron. Kurang ti may isang anak mi. Kurang pa'y ti 2 Uray upat ko mawan no 5 mayaten. Ay na! Talaga di kag pampanunot, lota. An-anwam ayati adaw nga adnak, Naragsak ti ado ti anak nananang. Naragsa! No! Bak nang kayaw. Kan! Numapadakilyo'y da na sayaat. Ngam no saad ngay. Kita man dagitay anak ti kasinsin mo. Inagdan ti anak na. Ngam! Pasig damot wal-wal. Sadot da pa'y nga giskwela. Ay, di da kami ipada kadakwada Sa bali kami mo ti asawak, nanang. Darasudos kayo kidding agasawa. Di yo mo ti agplanaw iti pamilya. Nanyat ko nam, lumasintan iti pagnaidan bakit? Anya? Maringrengak namin kininanang. Inaldaw sumanao. Kagura na ti maadan iti ado nga po ko. Manmanumat ti kasta. Nagiti na dumalula, maragsakan da. No ado ta po ko da. Gumninanang, kagura na. Ay, uwan nga rod Pagyanan tayo nga rodang ngay no pumanaw tayo dito'y balay. Makipagnagdapaylay di balay may. Tapumanaw ka nung takabagis ko. Taumakardan iti kabarbaro a balay da. Ay, kasta aya. Naimbag pa di kabsat mo, adan bukod da abalay. Kat dumtang tumad day takatatayo Basta gurnong ta bakit? Sa bagay, patsa ka makaurnong tata na impod ka. Saan ka agastador? Kan kang runaan ti amin, awan bisyum, lakay. Wan na bakit? At least di balay. Maramit ta ti kay kata. Kan ura ganak tayo ti sangapulo. Awan makibibiyang katata. Sige nga rod, sikat ti makaam mo, Dino. Apaya pumanaw kayaw. Sinintiryaw, ti maibagbaga kada kayaw. Kat pagsayaatan nyo mo ti ibagbaga. Pumanaw nga may nantikabsat ni Dino iji balay da, iso asumublat kami, nanang. Tapno da kano kadwan ni abalayan nyo ijay, tamuyo mo taman nagsaksakit ni nanang. Amaw kapag pambaryo laang hinday ta. Ang mala, makaamo kayo. Basta siya, pagsayaatan nyo ti ibagbaga. Kat no sakitan, tinakam yo dagita ang maibagbaga kada kayo, makamo kayo. Pumanaw kayo, no kasta, ti kayat yo. Anya kamutin Andreng, amom nga awan kadwak dito'y balay, nga maladaw kapay laang mut nga agaway. Nagapwa manen aya. Naitagasak ijay balay da kumparet. Tay nayaban na. Nagis-istorya kami biit. Mabut-butungak dito'y balay no marabyan ka. Amumut nga awanin dalota dito'y balay. Basol mo mutla nga. No, pa pimbanaw da. Kapuiti kinalaing mo asumaw.
Man nakibiyang ka nga, Beng. Iso pinanawan datan. Ha! Nagaduman ngay pagpagamot. Ingkakad agpulisan tamang rabiitan. Ni, abay. Di ka pa'y nangan aya. Rabiin. Saan ta inururay ka nga raw. Nangan ako na ijebalay da kumparay. Mangan kan. Tapno di ka agul, sir. Di ka pa'y langamin nangan itay. Nukasta masikugmanan ni Lota abalayan. Ay wow, nabalayan. May ikapaton dayjay nga anak da. Ay, talaga suker da gijay nga gasawa. Di dalag ba ay? Anak da nga anak, katsan damot abak nang. 5 ti kayat dangagbalin nga nakabalayan. Inampay ki di ka no kumaan. Naa, para bakitaan no mabiyag da dagiti anak da. Kunak kadakwada at tuladan da kami kanila kay ko. Amay salaang tinagbalin nga anak may. Iso asaan kami anarigatan anang padakkel kinilota. Kain, awan pa'y ti sakit ti ulaw ana ariwawa nga ubay. Ay, natipid kayo iti anak amaray. Da kami ke 8 dagiti anak may. Ay, da kayo nga ro titimawidan jay anak mo abalayan. Abagan kit di pa ino pupwersaan na jay anak kaw, tapnag sikaw. Ah, ay nisaan mo't tanagayatan damot ado aday jay abalayan. Ken talaga nagtulagan da numanutag balin nga anak da. Ha? Jakla mo abalayan. Nagpit kayo mo ta nagpasya rin balay dananang. Bakit? Ay, inyawid ko nagiti anak ta. Tawan aanusan ni nanang kadagiti apo ko na. Anya? Apay aya? Marengreng ka no. Bugbog kawan na pa'y kaida Imbis nga iliwon na, saan taong ungtan na mag? Pasaray layatan na pa'y. Anya? Iso nga inyawid kung dagiti anak ta. Sino ay ati tataulan ti asaw? Makarengreng. Hey! Salakay! Tao po! Ah, Umay kami man! nay. Sino dagita? Apay, anyat masapulyaw. Naimbag na oras yun, Nana! Umay kami man? Ada na patag nga ibagami. Malaala. Dumanon kayaw. Nakaumay kami, Nana. Tanaamuan mi, ada kayo ti asawa ni Tata Andring. Tati amumi nga min ket balaw. Ha? Nagko na abalaw. Iswamis mo, Nana. Imbaga na iti anak ko amay sa nabalo. Iso at tinutupan mo ti anak ko. Ha? Anyat kayat yaw asawain. Kwa nga min, Nana. Di kay kumamakmaklaat ngam inaram ti asawam ti anak ko. Kat tinutupan mo ti anak ko. Ta naawis kadagiti ado regalo na kenkwana. Anya? Kat tidakas na. 17 pa ila ti tawon ti anak mi. Anya? Ay ti awanan baen alaklakayan. Urayan mi sumangpet ti asawam. Ta agsasarita tayo, Nana. Ngamin, plano mi nga idarum ti asawam. Ta inaram na ti anak mi nga uray 17 na pailaeng. Adniya! Yawanan ka itibain alaklakayan! Hindi mo karamutan tiro mga bagay. Nagatindog pa mo nagitakukaw. Isumatla ka na yun ka amarabyan na sumangpet. Kanisumot labim masetin intriga maswildom kanyak kaya madababay katkasla apo kumpay ti pinilim ababa yan Ang talnaga. ay Taantay mo itinasayaan. Datoy. di yung kaya ti maidarum tata umanugot kayo ti kondisyon mi Anya na itadeng. anya kondisyon ngay dayta. Masikog nga minti anak mi, Nana. Anya! Kat no maipas ngay na.
Ituloy ko mati anak ko ti ag-eskwela. Ta siya, agsubliak man na ni Jay abroad. Single mamak ngamin. Isungag may saak amang isaksakad iti anak ko. Sine ko gampay gayam ti babae! Di mo ipungot. Agpili kayo, tata. Maidarum kayo, wenno alaan nyo ti putot yo iti anak ko. Awan ngamin ti mga sikaso, iti ipas ngay nanto nga ubing. Sige. Alahak to adeng. Ulit tagtagkid daw ti pamakawan ka na ngayaw. Kapoy tinaramid ko iti anak niya. Nasakit tinakam ko iti napasamak. Ngaman niya nga rod. At daditan, kahit siyak ngay, di kakid daw iti pamakawan kanyak. Loka! Aday ko. Sorry, Malta. Bakit? Sorry. Ala kayo! Nag-aramid kayo, tatang! When nga raw na nailaw anak ko. Ay, isumutla pang bagets dagiti kawusyo Tada magayam ubi nga sabsabungan nyo. Ay, agyaman kayo atas anda kayo nga indarom. When nga raw na anak ko. Isunalaing ta. Ala, ito ka no ti ipas ngay nilili. Ala, tungpalan nyo latan ti kayat da mapasamak. Tapno saan kayo ang maibalod, tatang? Daran na bakit? Mapanak ka no iti ospital. Tanagan akin ni Lili. Maban ka lang! Pagkawanan ka din bakit? Sorry talaga. Nailaw anak. Promise. Saanin ang maulit dayjay. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Andre. Ada kamin bakit? Ha? Nay, apay ngay adwa mo dagita ubam nga ubay. Wala, tadyak mo ni namnama asingin gayam ti ipas ngay ni Lili. Anya! Wan bakit? Iso adwa ti aw-awirin ta nga ubeng. Tulungan na kawan. Tsak kabailan nga awirin asisak na gitaw. Marigata nak. Sa pa'y agtrabaho akpay bakit? Anya! Awan na ramidak no di tinangaklon iti amin. Nasakit para kanya kas may nga asawa ti inaramid da asawak ngam pinilit ko nga inaklon kan pinakawan. Siyak nga rod tinangaw awer kadagiti ubing. Ngam iti panaglabas ti aldaw na addaan iti sakit ti may sasingin kat pimusay. Iso atilangan may nga ubing taadda iti pudermi. Imbilang kumaten nga anak, tanya ngay kat awan mat ammo no basol ti ubing iti napasamak. No maminsan makonkonsensya ak paikit di. Gapo iti pananguy uyaw ko iti anak ko kan ti asawa na. Gapo iti kinaado ti anak da. Tadyak ni namnama ti inaramid ti asawak. Iso ang mababainak kadakwada. Alakastan, tugayem mo, darna. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama, tigayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Josie, saan napod na nagantintay drama ita. Nga makablawa mampay ni Lian Likudan, dita si Polo Baknotan, La Union. Kastamatan iti Domingo and Tolentino family, dita San Mateo Isabela, from Jennifer Tolentino. Ganti Calera family, dita Agoo, La Union, from Mark Calera. Kastimanti ko na ni Cubs at Josie. Dear Manang Biyanang, nadunguak iti anak ko, kat numabalin siya kaya tapagtrabahuan. Ultimo iti unag ti balay. Rogyak man nga road, ti agsalaysay. Asino man ang babae nga insangput mo dito'y balay.
nang sarsara ka manon iti dayjay, Reggie. Ni Nicole na dyan, nanang. Inyawid ko mat inin iti balay ni Nicole. Ha? Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayat dayjay nga agbalin anobyam. Nanang, Maminsan pa'y makitak dayjay a babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang dayjay anak ko. Dento mo lang makatulong kan ka into nag-asawa kayaw. Jack kayat amarigatan ka. Magkita kalangan iti sa bale. Jack kayat dayjay. alakit no kasta ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod ka ng kuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak. Tapara mo laang iti pagsayatam dagito nga ibagbagak. Mala, ingkag palasan tamangantan, Richie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin am kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam ng agdesisyon para iti bagim. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin nas wasta. Sumapol kalangan iti sabali a pakirelasyonan. Takastakmat. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Ti kunamkit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit diya. Taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti maestres. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anukmat nga iti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man na dya babae, o. Makita yo ka di? Itakla ang makita dahi dya dito yung lugar tayo, ah. Ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigod ang nagnaad di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito yung lugar tayo. Sa makipagnanaad di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na, angkal. Single sapay mo't dayta. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Panasek tuman nga rod kag pasya dita balay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikrik-nak anggal. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la ko maa. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ating anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan gayam, sabong paraken ka. Ni, tay samat lalakain asabong data. Ha? Ala, sumrag ka. Agyaman na kating. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga raman. Ken, Ah, lang ti bagam? nakasagarak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong tagawid. Tatingi-tingak mo't nga muna tiriknak Anya ti amok, no managdakdakas kagayam, kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursuruang mga rutaguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa ammo na imbag ti babae, ngam kayat yun nga sawaan, kayat yun nga klunen da kayo dagos. Makaurayak ading, sa anak ngagdardaras. Naala kon ti pensyon ko, anak ko. Kita umanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mutan iti naimas asidaan. Tapnuditan agluto iti sidaan ta. Ayabantan ni Uncle mo Aloreto. Kasigurado adita mutla maibos ti ginatang ko aletsyon. Ay na, ay di amanak ananang. Talaga mo na. Di yung malipatan amin na paborito. Addan to isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanay. Apay, asino mananday tatayra. Tay kabarbaro nga armayok na nang. Magustuak nga tamot lang. Una nang.
tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di, ti agbali na parikot ken ko na. Jak pa'y maipasar dito ta dinak pa'y mat inaklon. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no ison ti kagasat mo anak ko. Tako naman tamayat ti trabaho na. Dakkel nga ta ti sweldo na. Jak mo na nang. Mamuan tayo to agayan ayat kami. Tyra, agar-aram sa kang kaniri, Jay. Wanante. Awam magkedi ti makunak iti dayja abaraw tan nasingpot. Ken nagagat. Iso na laang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Ray jay gapo iti inana. No siya kamay sante. Jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iti balay dari iti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang ti biyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo itulok day ta ante. Amamudak mo ten. Jak kaya ti madikdiktaran. Ta adan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ten nga ubi nga basit. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ti panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Barauk? Jak nga rod mo no danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami nabasahan tirik na. Sa bali ni Tyra karagiti babae anak labas kanya. Makita ka dagos no danamnamak kadakwada, mabanti tigtig na ida. Angam ni Tyra kasla suplada. Angam ket di, entertainan nakmat no kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada nagiti babae kaanakan? Wan mat katiya, angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. Now, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatek launay, angkal. Oh, agyaman nak Tyra, kunaklakid din awan namnamakin ka. Agyaman nakatadi ka na umakan naupay kanya, Reggie. Apay ko maamaupayak nga Ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie Jak kaya talukunak, jak kaya timaluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo't panggap ko amang lukukin ka. Ipakpakaunak laeng, tawan kabuteng ko, Reggie. Oo, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kat, kaano nga ipasyar na kijibalayaw? Inton bigat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo dito pasarabok kada kayo, Kat agyaman na kitinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman nak iti da ito Kinapudno na. Italaeng nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasarada agusan, nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kan itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kun nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak ko na yun. Ay, Ni, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. ha? No didak kaya ta kao kailangang makanyak. Makiwin na swasa kun kini Reggie no anyat kunayaw. Ni, saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka, uray saan nga umanugot ni nanang ko. Bagbaga man jay ka anak ka, Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa ka nuki din, nabiit na pa'y iti kaayan ayat na. Ikasar na ka nun. Katbay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't amaam-am mo na imbag jay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo ta si katimakinin na? Jay mo't anak mo. Isabay am nga isotag desisyon para iti dayta kabagais.
Apay, Rachie. Di pa'y nakariing tayo asawam. Anya turasan. Nasapa pa'y mat nanang. Bayan nyo lata maturog ni Tyra. Ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang nanang. Ay sana mabalinti kasta kanyak. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na kati asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininanang. Sumanaumat itay. Kumanabtuog pa'y amin ang kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awanan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na mat maturog na tao dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan bakit? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa alumasin talangan iti pagnagdan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa'y nga umuna ka ni nanang dahi ta abana. Anya? Damagag pa'y kan ko na no umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo ito nga agrikos. Damagag to pa'y ka ni nanang no masapula masukatanan ti washing machine. Amangan no masa ertirig nana no sukatan iti baro. Anya? Ni nanang mumanan. Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan nanang. Malaw may kanri dyan ako. Nagarami da kiti merienda. Umay murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan a lalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, umay kantag merienda kan. Hoy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy ti lablabak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat tanta anak ka. E din to tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay day ta. Tumakder ka dita ko nak Reggie na eh. Wano iwas-iwas ko kan ka dito walays. Sana mabalinti kasta kanyak. Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas tauna ti panang baby yung kwa na. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agole magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaayatin ang ipas ngay kan kwa na. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan nanang ngam siyak ta asawa na. Iso asyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro na nang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong pala ni ti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Saan dinak panawan? Wala, surutak amin na pagayatam. Mala, rumual ka nga rudon diti kwarto, tas ikatagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka? Nang runa ka awan trabahom? Sika kumamutin ati mga ramid ka dagita? Nay, apaya si kamanan tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No mukla akas jay ti ugali na. Diyak kuman imanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamot abunjing tanak yo, jak kuman na kaya sasawakin kwa na. Awan pa'y serbina nagdakkilan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumat lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala, Reggie, agaukan no nakalutukan, tamabisin akon. Ay namanong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday di Tyra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasangoak. Idin to tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon bakibiyangan jaga sawa, Diyos ading ko.
Basol mumutlaeng Ta pinanuy-nuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbeng aramiden na. Saan apanangander dayjay? May sakam at kanunungan pa'y tiaramid na dya babae. Ket pudno mati bagbagak. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo tibiyag mo, Tyra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na Imbagak mo ta sigudan na nga ilabad iti murang mi tapno sana maurnungan. Ngam mo't dumdum ngag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan ta anak yun nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi na ibayan nyo mo't ngamin. Di makkel nga awan na pulustam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. Sana siya ti karkaritam. Ay kawan na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun ayananang. Tyra. Pagtaltalawon na kun to inam. Isapasan siya kan Reggie. Ngam pumanawakon. Ni saan Araramidak mo't amin na kayat mo, Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak. Wano agbati ka iti unag tipal dato inam. Ha? Nanang, anya ngay? Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktugnaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie. Ngamjak ka ba ulan ti makibagay iti inam. No kayat mo, lumasintan iti pagnaadan. Ay sanan. Tayson tumula yuman mo amin iti inam. Ikarik, jakon iyuman ka ni nanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakder iti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan di inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ka. Di ka ag motor, tanabartag ka. Iyagyaw ti tulbak ti motor. Ako wala ako nung duyutan. Buungag ti saraming nagititawa. Mesa! Uwun, anak ko. Mabita ang arod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka. Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i-hospital ni Reggie. Na-disgrasya nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ay sagana ka, tatagasin ka. Mapanda i-hospital ni tamot laang. Alang arod, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napindaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka anabartag. Naimbag ata nalasatam na jay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Isa pag nakmam na jay anapasamak. Nanang, Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. nakalasmatan ti Rupak, nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumulaang dayta, anak ko. Gagangay na, ta-fresh pa'y latisugat mo. Adung amin tinadait apasit tarupam. Adgan adi nakayat jay asawak. Takastuyan ti Rupak. Nakayong amin. Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun, nanang. Pakawanan na ka, anak ko. Di na kumansideran. Ay ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngay na ayat ko.
Naimbag nga oras mo, Tayra, balasang ko. Ah, ni, da kayong magayam nanang. Sumra kayo Agyaman ak, Tayra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo iti anak ko. Urayan na kayo di balay. Sika ti sapsapulan na balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni di balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Bareng mabang-aran tirik nana. Ay, sige nga Rod. Mabait lang ang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngamin ng Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Addan adinak kayat gapu iti kastay alangak. Ay, sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman tayra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunak nga taninanang mo nagsubliak di ti balayo. Uri kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan Tayra. Pakawanan na. Gapu iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaman ak, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanan dakmat ananang. Aklunag ang naglablabasak. Gapo iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyak tiim mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman ak manen, Tayra, balasang ko. Ket ikarik, diakon pakibyangan ti panagdenayo nga agasawa. Inino ta nagimbag ta anak ko kat apaman apimigsa nagsapul meten iti trabaho na. Diakon pinakibyangan ti panagdenada nga agasawa ta diak kayat asyak manen ti pakaigapuan ti sanda pagkinawatan. Kat kasi na naurnusan ti panagdenada. Kat adandua nga anak da. Alakastan ti gayem mo, Josie. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititungkal maysa. Manang Biyanang! Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama kanibasa ita, kat manipod kan ni pagayam tayo ahana, saan napudpud no anagan. Ngam sakbay na, hello mampay kini Anita Serra, ni Nelson Jose Antonio, kani Brave Pangilinan. Kastoy man ti surat ni pagayam hana. Dear Manang Biyanang, spoildak kani tatang ko, tay di basitak, di na kayat nga damang pasangit kanyak. Iso nga insuro na kiti martial arts, tapno adda ka no pang salaknib ko iti bagik, no kastay nga damang loko kanyak. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Kinatawan da kiji pagadalan me. Ala, isunan anak ko. Huston wan. Di mo latan ikaskaso dagiti sutil akadalam wan. Diyak kaya ti agiskwila. Ay saan agiskwila ka Basta man jakon. Naguyang matdagiti kay skwilak. Kanayon da kasurduan. Ala, bayam ta kasaritak to ni maestram. Tabagbagaan nanto dagiti sutil akaadalam wan. Nanang. Di mat imbagakin ka. Adak kayat nga agsangid ka, Hana.
Nakasutsutilmat ngamin dagiti kaadalak, tatang. Kahit agpabak ka, Ha? agpatiw ka kadakwada, Lalaki damat ngamin, tatang. uray pa. Ala, umay ka. Taad da isurukin ka. Ha? Anya day tatang? Basta umay ka. Ay, mason lakay. Anyaman daytan. Ingkagluton ba kay? Di na kamin pakibiyangan iti anak ta. Isurok ti anak ta iti nasursurok iti martial arts. Anya! Tuladen na kanak ko ah. Wag. Hikes! Ya! Ah! Ay! Nya! Kasta! Oh, patang kenem to'y imam ah. Kastoy day. Ah. Aday tatang. Kasta. Very good, anak ko. Sige, ingkapayagin na nawag. Ta ituloy tamanin no madamdama ti agsuro iti martial arts. Isurok amin king kanga inadal ko, anak ko. Dahitaw, ti tandaan na makanayon na hana, ha? No adamang dangrangin ka. No ilaylaya na pailatiima na. Una madagusan. Wan tatang. Di balay, ta nalaing ka nga agjudo kas kada agkarate, anak ko. Wan tatang. Imbag nga rod tayo surodak. Nalaing akon. Basta randaan na aming ibagbaking gawag. Wan tatang. Very good. Mala, mapangkan niya pagkadalan nyo. Tapno saan ka maladaw. Tila ibagbagamot iti anak ta. Ay na, kasapulan na ti Chief Defense. Nang runa unay ta may sa babae. Iso nga sursurok dagiti rumbang aramidin na. Kakaiso na nga anak ta ni Hana. Naisamsambot piman nga anak ta. Ta minupusal bibi ti anak ta. Iso anas ken abay-abayin ta bakit? Abay, kaya't mo aya ang may sagmak ti anak ta. Ay sana, ngam nalabos mo dagiti ibagbagam. Ang mga no agbalin atuso ti anak ta. May mayatan ti agbalin atuso. Ngamtay kasla pimpiman dita. Ay, sumabsabali nga rodon ti ugali ti anak ta. Manipod kas ta tinsursurom kenkwana. Kasla ti muso meteng. Mayat kit di bakit tapno kabutang da. Anya? Hello, madam. Nakaawag kayo, maut. Wan misis, tanihan na nga anak yo. At damadi nga inaramid na dito'y pagadalan. Umay kayo kuma dito'y pagadalan ita. No addawayayo, ma'am. Ha? Apay, ma'am. Anyat inaramid ti anak ka. Kinabil na ngamin ti kaadalan na. Anya? Ay, sige, ma'am. Umay kami, itamot laang. Bye! Ay, unay mo't day nga ubingan. Bimababaihan ngam kas jay ti aramid na. Huh? Di ka sumanao iti kasta bakit? Ta di mo ammo ti sibubukal ang napasamak. Ay ammom. Ang mga mat no basol di kinabil na. Ha? Ay, pagsardengak san nga agadal ti anak ta. Kanayon mo't lakas jayan. Amun tapay ti pudno ang napasamak bakit? Di ka sumanao ka di. Rumbang la aja anak tati isakit mo. Heh, di mong ungtan di anak talita. Tadakis ka kanyak. Unay matikas ta nga aramid mo na nakaw. Namin anaw a binagbagaan ka. Adi mo ulitan ti mangkabil iti kaadalam. Di mo ungtan tanak ta. Isu lang arudon ti pinabasol da ungtan pay lang. Pinabasol da tapod numot abasol na. Ibagbagadamat ngamin alakay kan bakit kano dagiti dadakkel ko. Baybay amla ang ti bagbagada. Palabsamlatan iti lapayag mo anak kaw. Jak kayat nga ibagada ti kasjay. Tagpay sumot alakay kan bakit kami adadakkel mo anak ko. Ala na. Mapankan iti silid mo. Tapno di nakaungtan ti inam. Wan tatang. Mason,
agbalbalinen at usod ti anak ta, gapuken ka. Ay na, bakit? Self-defense tar aramidin ti anak ta. Unay kan aya. May mga orasyon na. Adda ka din ha. Pasyanak ko man. Adda baraw, ala sumrag ka. Ang yamanak na. Ala, agtugaw ka, taayabak ti anak ko iti silid na. Masansan mo tan ti panagkuyog dahanaken ni Mario. Kit, adda siguro nagkinawatan dan Sa bagay, nasingput ni Mario. Kaya nagagag, kaya't kaw para kinihana. Wala. No asino ti kayat ti anak ta. Isok ti masuraw. Nahustuan mo tan iti tawin. No kayat nang di makiasawa. Mabalin ta. Mario, umay ka man no inton bigat iti balay mi. Ha? Apayahan ha? Ada okasyon? Okasyon nga. Awan, dala iparamid ko. Anya dito hana? Sige, umayak to. Basta umay kanto sa paem. Tapno malpas sa dagos ti trabahom. Uy na hana, honey. Nay, papa na Mario. Mapanak man iti balay dahaan na. Anya taramidem mi jay. Kanan niya dagita inbag mo ngay. Ramyentan sa mo dagita. Uy na nang. Adda martilyo, ragadi kanda dumapay. Adda ka nung amin ipaaramid jay nobya. Iso nga alag dagito. Taamangan nung ka sa pulak. Ay, kastaya. Agkatanyat plano yu ni Hana. Agkasar kayon. Agor nung akpa iti paggatang ko iti baboy anana. Takurang di tarakin ko pagkasarme. Anya. Apay, saan nga umdas jayin na mababoy a pagkasaran niyo? Kurang magkano, kunanihana nanang. Anya. Masapul ka no asa nga pulo ababoy ti pagkasaran me. Adita, inruar kong dagiti labaan Mario. No kasta, aglaba ti aramida ka na? Wan. Apay, di mo kayat? Kwa, kahit kwa. Kunak ngamin no, agkarpintero aglaba mo't gaya. Masadutak ngamin nga aglaba. Iso nga ilaba anak man. No talaga mo't laalabnak, Mario. Sige, day talaga yam. Awan problema, Hana. Di ka lamabain iti kastang aramidem mana. Paglabam din ubyaw. Awan mo't dakos na. Kaya't nak mo tatulungan. Labnak ka nung amin, nanang. Pagawidem mo, tasi ka ti aglaba. Saan anasaya at ti kastang aramidem? Subukak nga rod no pagpatinggaan ti kinaanos na kanyak, nanang. Ay, adula amin day ta subok-subok. Basta pagawidem mo, kababaeng. Apay ay apakibyangan da kiti kayat kong aramidan. Saan mo tada kayo ti paglaba ka? Man nakibiyang kayo lang unay. Mapukaw ti respeto kada kayo no kasta ti aramid yo. Ay naanak ko, saan anasaya at day tangar aramidem? Didak namin pakibibyangan iti kayat kong aramidan Man nakibiyang kayo unay yan, nanang. Hana, Naimbag nga oras yun, nana. Anda ni Mario? Ay, awampay mo't balasang ko. Napan nakikonstruksyon ngam saan pa ya simbang part. Ha? Ni, maluman ngam awampay lang, nana? Ay na, naisagod man siguro ni tayan dagiti barkada na balasang kaw. Agiinom daman siguro. Ha? Ay, sino nga iti pakaisagsagudan na no kasi nga aginom iti arak, nana? No, daduma. Iji balay da bisprin na rin. No, daduma mat. Ijayan ti kasinsin na anilinaw. Ay, sige nga ron, nana. Mapanakon. Pasensya ka, my love. Nabarte kak mata. Agawitan, Mario. Madamdama pa Hana.
Ibusin mi lang Umay kang kuna! Di na guyo na na. Agawitan mo no saan? Anay ko, di mo di ma. Ulo, gawitan. Inton maminsan, di ka na ginom iti arak ha? Sanin, nana, sanin. Ay una yan ti kastala nga manakaw. Nambak ti naramid ni Hanay di balay da insan mo. Gagagay na nana. Talabnak ngamin. Di na kaya't ngagbarte ka. Wanangam kinabil-kabil na kamutan. Nanang. Ay di mo itulok ti kas di nga raramidan na kan ka. Awan na, ibagadang under disaya ka no itultulok mo. Saan, nanang? Tapasit lang ti panagayat ni Ana kanyak. Tigas siya nga aramidan na. Ay, jackpot yun day ta. Agasam, paglaban na kapay ti kawus na. Di kay pala nagkaskasar, ngambaon-baonan na kan. Kasanulangan, into nagasawa kayon, Mariaw! Nana, ikasar ko ni Hana. Sigurado ka ba raw? Laglagi pa anauyong ti anak ka. Nang runa no adda di na magustuhan, talagang agkabail. Ay, ayatek ni Hana, nana. Ay, no apay mo't nga may nakasyay ti anak ngay. Mawatak ni Hana, nana. Awan to nga tati pagbabawyam, inton agasawa kayaon. Apaya nga upayom ni Mariaw. Kaya nangaruda nga ikasar ti anak ta. Basol mo nga may, no apay nagbalin nakasyay ti anak ta. Insurom nga agbalin at husaw. Di ka man nagpabasolita. Talaga mo siguro akas di ti kinatao na Kita man ti pampamayan na kin ni Mariaw. Saan da pa'y lang agasawa? Ngam anderin na launay. Ala, saan kayo nga agapa, nana, tata? Basta siya, ay ayatek ni Hana. Kat maawat ko tikas jay nga ugali na. Nabartak ka man na nasimang pat! Pangliwliwalang man, bakit si kaman niya? Aray ko, abay nga, danog ka nga. Anya basol ka. Danog ka lang, danog mo. Tunggal mabarte